Iyi ni radiyo BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10:30 ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12:30 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriwe hoteza amatwi BBC gahuza miryango aho uri hose ku isi, ikaze kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'inyenzi z'amakuru turambora mu kanya kuri uyu wa gatatu tariki ya 13 z'ukwa 11. Umusirikare wo mu ngabo z'u Rwanda araregwa kwica arashe abantu 5 mu karere ka Nyamasheke mu burengerazuba bw'igihugu, ariko icyamuteye gukorera ibara ntikiramenyekana. Polisi muri Afurika y'Epfo yabwiye BBC ko abantu babarirwa mu bihumbi bacukura mu birombe by'amabuye y'agaciro ku buryo bunyuranye n'amategeko bataheze mu birombe, ariko banze kuzamuka aho bategerejwe kugira ngo batabwe muri yombi. Mu kiganiro cy'abagore uyu munsi turavugana na Amandine Nzasanga Maria, umunyarwandakazi utunzwe n'akazi ko gusiga abahanzi ibirungo by'ubwiza. Twebwe ibyo dukora nyirizina tukora ubwo bwiza nyine cyangwa se ibyo birungo by'ubwiza byo gutunganya abantu mu maso, ukabona twaduheri twagiye, ukabona twatuntu tw'amabara turimo twagiye, bagasa neza, bakagenda basa neza. Hari navugwa mu mikino muri biganiro wowe na Nina Iradukunda. Ibyo byose n'ibindi bikubiye muri aya makuru turabirambura mu kanya nyuma yuko Jacques Niyitegeka abanza kutugezaho incamake y'andi makuru y'ingenzi avugwa ku isi. Donald Trump yagarutse Washington ku nshuro ya mbere kuva yatsinda amatora aheruka ya perezida muri Amerika. Ari mu guhura muri kano kanya na perezida Biden mu biro bye bya White House kugira ngo baganire ku ihererekanya bubasha. Uyu ni umugenzi bwana Trump atigeze yubahiriza igihe Joe Biden yamusimburaga hashize imyaka 4. Bwana Biden yasezeranyije ihererekanya bubasha rikozwe neza, nubwo yagiye avuga ko Trump ari ikibazo kibangamiye demokarasi ya Amerika. Mbere yo kwerekeza muri White House, bwana Trump yagejeje ijambo ku badepite n'abasenateri mu ishyaka ry'aba Republican, aho yababwiye ko intsinzi yabo yo muri uku kwezi isobanuye ko mu gihe kiri imbere nibyongera kubahira bashobora no kuzatsinda muri leta zisanzwe zitora cyane abademokrate. Igipolisi muri Mozambique kitabaje ibyuka biryana mu maso mu gutatanya bari mu myigaragambyo mu murwa mukuru Maputo mu gihe umwuka akomeje kuba mubi mu gihugu. Umukuru batavuga rumwe n'ubutegetsi Venancio Mondlane yahamagaje imyigaragambyo y'imisi 3 mu gihugu hose guhera uyu munsi igomba kwibasira imirwa mikuru y'intara, ibyambu n'imipaka. Mbere yaho abashoferi b'amakamyo bari bafunze umupaka w'ingenzi ukoreshwa mu kwinjira muri Afurika y'Epfo. Imbarutso y'imyigaragambyo n'uburiganya bukomeye bivugwa ko bwakozwe mu matora yabaye mu kwezi gushize agatsindwa n'ishyaka riri ku butegetsi rya Frelimo. Abasirikare bafite intwaro ziremereye boherejwe hirya no hino mu gihugu. Impirimbanyi z'uburenganzira bw'ikiremwamuntu muri Iran ziravuga ko hari umugabo wanyonzwe ku nshuro ya 2 nyuma yaho igikorwa cyo kumwica amanitswe cyahagaritswe hashize amasegonda 30 gitangiye, igihe aho umuryango we bahise bavuga ko amuhaye imbabazi. Bibaye igihe umuryango uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu muri Iran ufite icyicaro muri Norvege utangaje ko ibihano by'urupfu byiyongereye muri uyu mwaka muri Iran, aho mu kwezi gushize kwa 10 honyine hishwe abantu batari munsi y'166. Ni inkuru ya Sebastian Asha mugezweho na Jean-Claude Mwambutsa. Ijambo rimwe ryonyine niryo ryari ryarokoye ubuzima bwa Ahmad Alzadeh ku nshuro ya mbere mu gihe hari yatangiye igikorwa cyo kumubamba mu kwezi kwa 4 uyu mwaka. Umuryango wagiriwe nabi warashakuje uvuga ko umuhaye imbabazi. Icyo gihe uyu mugabo w'imyaka 26 yamanuwe ku ibambiro ahita ahabwa ubutabazi bwo kumusubiza ubuzima, ariko ibi byaje kuba iby'agahenge k'igihe gito. Alzadeh wahaganye icyaha cy'ubwicanyi ngo yaje kunanirwa gutanga indishyi y'uru rupfu, ikiguzi cyemewe mu migenzo ya Kisilamu kigahabwa umuryango wiciwe nk'ingurane y'ubuzima bw'uregwa gukora icyaha. Byarangiye abambwe ku nshuro ya 2, kandi kuri ubu nta kintu cyatunguranye ku munota wa nyuma ngo kibe cyamurokora.
Ibihumbi by'abacukuzi b'amabuye y'agaciro batemewe n'amategeko muri Afurika y'Epfo banze kuva mu kirombe kitagira nyiracyo mu ntara y'Amajyaruguru y'Uburengerazuba batinya gufatwa. Polisi yabwiye BBC ko bitandukanye n'amakuru yatanzwe kare, abo bacukuzi ntibaheze muri icyo kirombe ariko ibiribwa n'amazi byahagaritswe. Abapolisi bari mu gukurikiranira hafi inzira zisohoka ziva muri icyo kirombe kiri mu gace ka Stilfontein bategereje ko abo bacukuzi bazamuka hejuru. Benshi bivuga ko hari abimukira badafite ibyangombwa bava mu bihugu by'ibituranyi, bakunze kumara ibyumweru byinshi hasi mu birombe bashakisha ibisigazwa bya zahabu na diyama. Leta ivuga ko izabafasha gusa ari uko basohotse. Umujyanama mu biro bya perezida wa Ukraine yabwiye BBC ko leta ya Kiev n'ibihugu by'inshuti zayo bigomba kwereka Uburusiya ko gukomeza intambara bwashoje kuri kino gihugu ifite ikiguzi kiri hejuru kuri bwo. Donald Trump uherutse gutorerwa kuba perezida wa Amerika yasezeranije ko azarangiza iyi ntambara ariko ntiyasobanura uko amasezerano yo kuyirangiza azagerwaho. Inkuru ya Abdul Abdullah Sulov muragezwaho na Yvette Kabatesi. Mikhailo Podolyak yatangaje ko Perezida Trump watowe ari umuntu ushyira mu gaciro, yifuza guhindura Amerika igihangange kandi ko gutsindwa n'Uburusiya atari byo bizabimugezaho. Niyo mpamvu atekereza ko Bwana Trump azatungura benshi kandi atazemera ibyo Uburusiya busaba. Ariko yongeraho ko Ukraine nabo bafatanije bagomba kwereka Uburusiya ko gukomeza intambara bizasaba ikiguzi kiremereye, ngo naho ubundi ibiganiro nta gaciro byaba bifite kandi ntacyo byageraho kuko Moscow yakomeza ibikangisho byayo bihoraho. Ukraine ikeneye ubushobozi bwa gisirikare kugira ngo isunikire Uburusiya kwemera ibiganiro, harimo n'ubwisanzure burenzeho bwo gukoresha intwaro zirasa kure yahawe na Amerika n'Uburayi kugira ngo yibasire ibikorwa bya gisirikare biri ku rundi ruhande rw'umupaka nk'uko Bwana Mikhailo abyemeza. Urukiko rw'ikirenga mu Buhindi rwafashe umwanzuro wo kudashyigikira igikorwa cyo gusenya amazu y'abantu baregwa ibyaha impirimbanyi zivuga ko kibasira cyane abayisilamu. Ikizwi nka tingatinga cyangwa se ubutabera bwihuse hashize imyaka mike kiboneka cyane cyane muri leta ziyobowe n'ishyaka riharanira inyungu z'abahindu BJP. Iki cyemezo cy'urukiko rw'ikirenga kivuga ko abayobozi badashobora gusenya amazu n'inyubako z'ubucuruzi kubera gusa ko nyirazo hari icyaha ashinjwa. Abanenga leta bavuga ko gusenya kenshi bikurikira urugomo rushingiye ku idini cyangwa imyigaragambyo. Ibi ariko leta irabihakana. Urakoze Jacques Nitegeka kuri ayo makuru ya BBC. Ikaze ku makuru arambuye duhera muri Afurika y'Epfo, aho polisi muri icyo gihugu yabwiye BBC ko abantu babarirwa mu bihumbi bacukura mu birombe by'amabuye y'agaciro binyuranye n'amategeko bataheze mu birombe ariko ko banze kuzamuka hejuru aho ibategerereje ngo ibate muri yombi. Bigereranywa ko abagera ku bihumbi 4 baheze munsi y'ibirombe mu gace ka Stilfontein mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'igihugu. Inkuru ya Nomusamasego uri Johannesburg muragezwaho na Florentine Kwizera. Igipolisi kimenyesha ibihumbi by'abacukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko ko bashobora gusokoroka umwanya uwo ari wo wose bifuza, ariko bahisemo kuguma munsi kubera ubwoba bwo gutabwa mu mvuto. Bikekwa yuko benshi muri abo bamaze amayinga bagomye mu kirombe ari abanyamahanga batagira ibyangombwa. Igipolisi n'igisirikare byakomeje kugenzura ibirombe byahebwe muri Afurika y'Epfo mu nzira yo gukumira ibyo bikorwa byo gucukura amabuye y'agaciro mu buryo budakurikije amategeko, bituma leta ihahombera miliyoni z'amadolari yovuye mu makori. Ibifungurwa n'amazi byari kugemurirwa uwo mugwi byarahagaritswe mu nzira yo kubagondoza kuduga imusozi. Leta ivuga yuko atabufasha buzorungikirwa abo yita abagizi ba nabi bihishe mu kuzimu, nubwo hari amakuru y'imfu n'ingwara kuri bamwe muri abo batinya kuja habona kuko bibaza yuko boshobora gufatwa bakarungikwa mu bihugu iwabo. Inkuru ya Nomusamasego. Tujye mu Rwanda aho umusirikare wo mu ngabo z'igihugu ashinjwa kwica arashe abantu 5 mu karere ka Nyamasheke mu burengerazuba. Umuvugizi w'ingabo Brigadier General Ronald Rwivanga yemeje aya makuru avuga ko icyateye ubwicanyi kitaramenyekana, ariko kukekwa gukora iki cyaha ngo yamaze gutabwa muri yombi kandi akaba agomba gushyikirizwa ubushinjacyaha bwa gisirikare kugira ngo hamenyekane icyamuteye gukora iri bara. Inkuru ya Jean Claude Mwambutsi, Kigali.
umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda Brigadier Ronald Rwivanga yavugiye kuri radiyo y'igihugu ko warashe agahitana abaturage 5 ari Sergeant Gervais Minani w'imyaka 39 yakaba ari umwe mu bagize igisirikare cy'u Rwanda ngo byabaye mu ijoro ryakeye mu kabari kari mu murenge wa Karambi w'akarere ka Nyamasheke mu burengerazuba bw'igihugu. Icyateye ubushyamirane bwavuyemo izi mfu nticyagaragajwe, cyakora umuvugizi w'igisirikare akavuga ko iperereza ryatangiye. Uretse 5 bishwe ngo nta wundi muturage wakomeretse cyangwa se ngo habe hari ibindi byangijwe. Kuri ubu ngo warashe yamaze gutabwa muri yombi. Ronald Rwivanga akavuga ikigiye gukurikira. RDF iri bukurikirane ifata ingamba zikwiye zo kumukurikirana mu nzira z'amategeko, akajya mu nkiko za gisirikare, akanabazwa n'ibyo yakoze. Nk'uko investigation zose zikorwa, birasaba ko tujya mu mizi y'ikibazo tukamenya icyabimuteye. Kugeza ubu biracyagoye gusobanukirwa ibyabaye kuko amakuru avuga ko hari hagati ya 7:00 na 9:00 z'urukerera abantu benshi baryamye. Umuturage utuye hafi aho ariko utashatse ko tuvuga umwirondoro we yavuze ko nyirakabari yabuze bimaze kuba, ndetse n'abantu bake bari basigaye mu kabari muri aya masaha akuze akaba aribo barashwe. Gusa uyu ngo yumvise abantu basa n'abatonganira muri aka kabari, hakurikiraho urusaku rw'amasasu, cyakora ngo ntiyatinyutse gusohoka ngo ajye kureba ibyabaye. Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda yavuze ko igisirikare cyihanganisha ababuze ababo kandi ko gisaba abatuye aka gace kudakuka umutima kuko uwakoze ibi yari wenyine kandi akaba yamaze gutabwa muri yombi. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango i Kigali. Aho i Kigali saa moya zirabura iminota 20 muri studio za BBC London ni saa 10:40. Turagaruka ku makuru mu kanya nyuma y'akaruko gato cyane. BBC Gahuzamiryango Igoma ni kuri FM 93 n'ibice 8. Tujye mu Burundi ahari guhimbazwa munsi wahariwe kaminuza nkuru y'iki igihugu n'isabukuru y'imyaka 60 ishize kuva iyi kaminuza itangiye. Ibi bikorwa biri kuba mu gihe ariko iyi kaminuza isanzwe ari niya mbere ifite imibare minini y'abanyeshuri yugarijwe n'ingorane zitandukanye zirimo nk'abigisha badahagije n'inyubako nke ndetse n'amikoro. Ibindi tubibaze Jedasi Hundi Mpundu i Bujumbura. Ibikorwa byo guhimbaza isabukuru y'imyaka 60 iheze kuva kaminuza y'u Burundi ivutse hamwe n'ibyo guhimbaza indwi yihariwe biriko bibera mu bigo byose biyigize. Igisata cyose kigenda cerekana ivyo caranguye canke ubushakashatsi cakoze bushobora gufasha mu iterambere ry'u Burundi. Ça ce sont c'est la microbiologie, vous voyez Kanyosha, vous voyez Ngagara, vous voyez Kanyosha pour les E. coli ici c'est. Aha ni mwisomero rimwe riri mu kigo cyo kumutanga. Umwigisha ariko arasigura ibijyanye n'ingene ikiyaga Tanganyika kigeramiwe n'imico ifite aburitabwayo ivuye mu makartier atandukanye mu gisagara ca Bujumbura. Ariko agerageza gusigurira abanyeshure ingaruka bifise kuri ico kiyaga no ku magara y'abantu. Patrick Bayubahe n'umwe mu banyeshure bariko barakurikira ivyigwa. Cya kintu nacibarije ku cyane gose ndavuga nti none nk'abari mu gisata c'ibidukikije mbega ni gute twoshobora gukingira ico kiyaga cacu kugira ngo nikibandanye candura kibandanye cononekara. Ibi birori bibaye mu gihe kaminuza y'u Burundi yugarijwe n'ingorane zitandukanye. Mu gihe yatanguye ifise abanyeshure badashika 3,000, uno munsi ifise abagera ku 200,000. Ariko inyubakwa n'ibirasi n'ibike abarimu ntibakwiye. N'ibihe by'ubutunzi bitifashe neza u Burundi burimwo bishobora kuba biriko birayigira kwingaruka. Odas Manirabona n'umuyobozi wa kaminuza y'u Burundi. Kaminuza y'u Burundi niyo yakira abana benshi b'igihugu, navuga ko ifise ikibazo c'ubwinshi bw'abanyeshuri baza, ugaca usanga nta nyubako zikwiye ifise zo kwakira abo banyeshuri. Ikindi birakenewe ko umwana ubumenyi aba amerewe neza. Igihe abana baba baje kwiga batafunguye canke baraye nabi no kwiga bica bimera nabi, nico nikibazo tubona. Abana biga bashonje, abana biga batagira aho baba. Bamwe mu banyeshuri twaganiriye basa n'abatanezerewe nubwo ari umunsi mukuru wabo. Bavuga ko abayeho nabi muri iki gihe ubuzima buguma buzimba mu gisagara, agafashanya ingurane bahabwa nako ngo kakaza gatevye. Umunyeshure uyu munsi afise ibibazo bitandukanye. Inzara nuyezana ubwa mbere, namwe murabibona. Ubwa mbere barafungura bakabaha ibitari bike, mugabo ubu arimenya. Ubumenyi ubusikirenga. Umunsi ntibimeze neza cyane kubera ko
ubuzima mu gisagara butera buzimba gose n'agafashanyo ngorane baduha ubu niyo tukarose kaza gateba kandi iyo gatevye naho urumva duca tuba turafata amadeni gashitse tugaca turiha amadeni ugaca usanga nta nico katumariye cyane. Odas Manirabona arongoye kaminuza y'u Burundi avuga ko bariko barategura igitabo c'imigambi y'iyi kaminuza kigiye gutekanya ingene ingorane zitandukanye mu bisata vyose zizotorerwa inyishu. Bariko kandi bihutira kongereza akanovera k'indero. Igikuru turiko turashira kw'inguvu nuko ja ku buhinga bwa none kuko twabonye tugiye ku buhinga bwa none biranafasha n'iki kibazo c'inyubako kikagabanuka kandi birafasha abanyeshure kuja ku rundi rwego n'ivyo bataronse mu ishure bakabironka bagiye ku buhinga bwa none. Ikindi turiko turashiramo inguvu nuko inyigisho zacu twozishamo kanovera na cyane kuziha intumbero yo gukora mwe twita professionalisation kugira ngo abana bige bahejeje ku ishuri baca baja gukora bikaborohera. Turipfuza kubaka amazu y'uburaro kandi tukashiraho n'uburiro bw'abanyeshuri eka n'abakozi. Mu Burundi urugero rw'abanyeshuri biga muri kaminuza zitandukanye ruracari hasi cyane, ni ibice 5% gusa. Gildas Yihunda Impundu i Bujumbura. Urakoze Gildas. Ibyo bikorwa rero byo kwizihiza iyo sabukuru ya kaminuza bikaba byaratangiye kuwa mbere bikaba biteganyijwe kurangira kuwa gatanu w'iki cyumweru. Tujye muri Afurika y'Epfo aho Musenyeri mukuru wa Cape Town mu idini ya Anglikani yagaragaje akababaro atewe n'iyegura rya Musenyeri mukuru Justin Welby mu cyo yasobanuye nk'icyemezo gishimitse cyo kwemera amakosa. Uyu mukuru wa Kiliziya y'Abanglikani ku isi yeguye ejo hashize kuwa kabiri kubera kunanirwa gukora iperereza riboneye ku mahano y'ihohotera ryakorewe abana bato b'abahungu benshi. Aya mahano yakozwe n'umugabo John Smith akurikirwa n'imyaka myinshi yo kubihisha. Inkuru yashingaye inyoka muregezwaho na Prime Ndikumagenge. Musenyeri mukuru wa Cape Town Thabo Magoba yavuze ko yumiwe kandi abajwe cyane no guhomba umusenyeri mukuru yavuze nk'uwarakunzwe cyane mu ishengero rya Anglikani. Yavuze ko ingingo ya Welby yo gutanga imihoho ari intambwe ikenewe cyane mu kwemera kubazwa vyabaye no kurangiza akamaramaza k'amabi mu ishengero ku isi yose. Ishengero rya Anglikani Smith yasengeramwe muri Afrika y'Epfo ntiryigeze rironka icegeranyo kivuga ko yari yarahohoteye canke yarakoresheje ibiterasoni abana b'abahungu. Uwo munyamategeko wo mu Bwongereza yapfuye mu 2018 imbere yuko ashobora kurungikwa mu gihugu c'Ubwongereza kugira aje imbere y'ubucamanza kuri ivyo vyaha yavugwa ko. Muri Zimbabwe aho yahohoteye abana b'abahungu mu makambi yo mu buruhuko y'abakristu yarajaje gutunganya, Anglikani yo mu Bwongereza yaraneguwe kuba itigeze igabisha Zimbabwe ku nyifato ya Smith mu Bwongereza. Inkuru yashinga inyoka itugejeje ku mwanya w'imikino na Yves Bucyana. Imikino kuri BBC Gahuza Miryango. Ndabashuje mwese abateze amatwi BBC. Amakuru y'imikino aribanda ku mikino yo guhatanira itike y'igikombe cya Afurika kizakinwa umwaka utaha mu gihugu cya Maroc. Tureba amahirwe amakipe yo mu karere yabasigaranye yo kuzajya mu mikino ya nyuma. U Rwanda ruzahura na Libya ku munsi w'ejo i Kigali, mu gihe Benin izakira Nigeria i Abidjan mu gihugu cya Cote d'Ivoire. Iyo mikino niyo mu itsinda rya kane. Super Eagles ya Nigeria ikeneye inota rimwe gusa ku mukino wa Benin. Uko ibintu bihagaze, ikipe imwe hagati ya Benin n'u Rwanda isa nkaho yiteguye kuzaherekeza Nigeria mu mikino ya nyuma. Buri kipe ishigaje imikino ibiri. Benin ifite amanota 6 naho u Rwanda rufite amanota 5. U Rwanda rushigaje Libya na Nigeria mu gihe Benin ishigaje Nigeria na Libya. Mu itsinda rya 11 Uganda ikeneye inota rimwe gusa mu mikino ibiri ishigaje. Kuwa gatanu izahura na Afurika y'Epfo Bafana i Kampala, ndetse ikazerekeza i Brazzaville gukina na Congo kuwa kabiri w'icyumweru gitaha. Uganda niyo kipe yo mu karere iri mu mwanya mwiza wo kongera kubona itike y'igikombe cya Afurika nyuma y'icya 2019. Afurika y'Epfo yo ikeneye intsinzi imwe mu mikino ibiri isigaranye. Itayikuye kuri Uganda ishobora kwizera kuzatsinda Sudani y'Epfo bazahura kuwa kabiri w'icyumweru gitaha. Mu itsinda rya 12 ririmo intamba mu rugamba y'u Burundi, ibintu byamaze gufutuka kuko Burkina Faso na Senegal
zombi zifite amanota 10 zamaze kwizera kuzajya mu mikino ya nyuma. Izi zizahura ku munsi w'ejo zirwanira gusa umwanya wa mbere. Uburundi ni ubwa gatatu n'amanota 3 buzahura na Malawi, umukino uzabera i Abidjan muri Cote d'Ivoire gushakisha byibuze umwanya wa gatatu. Ni mu gihe Guinea na Tanzania birwanira umwanya wa kabiri wo kubona itike mu itsinda rya 8. Guinea izakira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu gihe Tanzania yo izerekeza muri Ethiopia. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo yamaze kubona itike. Soreze mu Bwongereza, umuyobozi w'abasifuzi muri shampiyona y'Ubwongereza Howard Webb avuga ko West Ham itari ikwiye guhabwa penalty mu mukino wa nyuma wa Erik ten Hag nk'umutoza wa Manchester United. West Ham yahawe penalty bisabwe n'umusifuzi wungirije wari kuri VAR Michael Olive nyuma yo kuvuga ko Matthias de Ligt yakoreye ikosa Danny Ings. David Kut, umusifuzi wo hagati, yari yanze gutanga iyo penalty ariko asabwa gukoresha VAR mbere yo kuyemeza. West Ham yatsinze 2-1 biviramo ten Hag kwirukanwa. Aha ni naho nsoreje amakuru y'imikino nari nabateguriye. Gendi Yves Bucyana. urakoze Yves Bucyana. tunaguma aho ngaho i Kigali mbararikire ikinamico urunana y'ejo kuwa kane hano kuri BBC Gahuzamiryango. Mu kiganiro urunana cyo kuri wa kane twabateguriye ariko Reya ni ukuri Christine Agasaranye si yitoreye, wategereje nawe ukazitorera kawe. Ako se Bude, reka nkwibarize. Ndakumva rwose. Ubona hari undi muntu wankorera amahitamo cyangwa akambuza kwishakira umukunzi we? Ntawe, nk'uko nawe ariko utagira abo bangamira mu rukundo rwabo. None se Budensia, ubona ngiye ntemerewe guhitamo uwo nshaka? Ni 12:45 kuri BBC. Ijambo ndihe Yvette Kabatesi mu kiganiro cy'abagore. Mwiriho neza. Amandine Nzasanga Maria w'imyaka 28 akora umurimo wo gusiga abantu ngo base neza, bimwe bita makeup. Ariko umwihariko we irimo no gusiga abantu bakina muri za filime birimo bijyanye n'ibisebe cyangwa se umuntu yabyimbye n'ibindi bikagaragara nkaho hari ukuri kandi atari ko biri. Aho akorera mu nzu yise SFX Makeup niho twamusanze atubwira iby'uwo murimo udasanzwe. Muri makeup harimo ibice bitandukanye. Twebwe ibyo dukora nyirizina tukora ubwo bwiza nyine cyangwa se ibyo birungo by'ubwiza byo gutunganya abantu mu maso, ukabona twaduheri twagiye, ukabona twatuntu tw'amabara turimo twagiye, bagasa neza bakagenda basa neza. Tukagera n'ikindi gice kiri cinematique kirimo makeup za art. Izo makeup za art ni umwihariko wundi. Wa muntu wakomeretse ufite ibisebe, ibyo bisebe turabikora ku buryo bireba ukabona ni ibisebe byanyabyo kandi bidahari. Ibyo nibyo dukora. Ibyo bintu biroroshye Amandi, bikorwa bite? Watwereka hano gatoya? Nakwereka nko muri ibi ngibi bya special effect bidasanzwe. Ibi bidasanzwe urabona nk'aya ngaya ni amaraso akomeye y'ikiremve, kambyite gutyo. Uyu muntu yagushyizeho uhita ubona ari amaraso. Umuntu yakwikanga agize ngo niyo, ariko mu by'ukuri aya ni amaraso y'amakorano nayo gukoresha nyine muri aka kazi kacu. Ubu se akoze mu ki? Ndabona base nkaho bikomeye mbikozeho. Aya ngaya tuyagura muri Amerika, hano mu Rwanda ntayahaba, ariko bikoze ku buryo butagira ikintu bitwara umuntu. Wanayashyira ku rurimi ntagire icyo gutwara, bameze nka jini, katubyite nk'umutobe, ku buryo ubona n'abantu iyo bari gukina barwana ukabona mu kanwa havuyemo amaraso, n'aya ngaya bashyize mu kanwa. Bimwe by'umubiri nabyo. Ibi by'umubiri kankwereke, ubona nk'aka ngaka, aka niko dukoresha turi gukora cya gisebe, tugasigaho ku buryo ubona koko ko ari umubiri. Wana nk'aha ngaha nkasizeho hano gihita kibyimba, ndagasiga nk'amarange. Urumva nyine ni art, kuko ibisebe bitandukanye. Hari igisebe cyako kanya kiri kuva, hari ikimaze iminsi 3 cyashaje kitagiye kubora, ugakora n'iki nkovu, hubwe n'inkovu yacyo biterwa n'igisebe ugiye gukora muri ako kanya.
ntabwo navuga ngo ni ibintu byoroshye. Bisaba kubyiga, ntabwo ari ibintu wahita uvuga ngo urabikora, kuko no kumenya bino bikoresho nabyo ni isomo. Ni ukwiga ukabimenya kugira ngo umenye ukuntu bikurikirana, uzashaka iyo nkovu, uzashaka icyo gisebe, uzashaka ubushye, urumva byose biba bitandukanye. Uravuze uti bisaba kubyiga, rero wagiye mu ishuri urabyigira. Rero hano mu Rwanda ntabwo dufite ishuri ribyigisha, ariko nabyize ku mbuga nkoranyambaga. Ndicara ndeba amavideo, niga ibikoresho, ndabitumiza muri Amerika biraza, naje ntangira kubikora. Nabitangiye muri 2020. Ntangira no kubona akazi muri byo biraguka. Byarabikoroheye kubyigisha? Ntabwo byari byoroshye kwiga ibintu rimwe na rimwe n'abantu batumva. Hari igihe nigeze kubyigiraho, ndabyibuka nsohoka mu rugo ntahanaguye icyo gisebe nari nikoreye ho, abantu gusa kujya bambwira ati wabaye iki mana, nkavuga ati mumbabare nibagiwe iki ni igisebe nikoreyeho. Mpita mvuga ati bya bintu manza nabimenye. Nuko rero ubwo wahise utangira akazi, umaze imyaka navuga ngo 4 utangiye. Noneho umaze gukorana n'abantu muri za filime zingana gute? Kuri nyinshi, maze gukora muri filime nyinshi zirenga 15. Ubwa mbere utangira gukora muri filime, ukoresha ubu buhanzi bwo gusiga budasanzwe, wahuye n'ingorane zimeze gute? Yari filime y'imirwano irimo ibisebe byinshi. Yari ishingiye kuri make-up wenda na costume, uburyo abantu bagaragara bambaye n'uburyo bagaragara mu maso n'ukuntu basa. Ni filime urumva niho hantu navuga ngo nigiye ikintu gikomeye, uko barambwiye ati umuntu umukubita ingumi bari kubikina ako kanya, niba bamukubise ingumi ahita agaragara agaruka yabyimbye ijisho. Ibyo ugomba kubikora ako kanya kandi ntubatinze. Urumva ni experience ya mbere ndi guhura nayo, guhita nkura amaraso, guhita nkura ibyo bintu. Icyo gihe n'umuntu wanari mfite uri kumfasha ndi kubyifasha, nakuye nyine isomo rikomeye ryo kwiga gukora. Yego, ntabwo ari ibintu twari tumenyereye mu Rwanda cyane, ariko umuntu ashobora kwibaza nk'umudame wabihisemo gute ibi bintu Amandine? Rero umwihariko wanjye nazanye n'uwo nguwo uko nakoraga ibisebe abandi batabikora. Mpita ntangira kubona isoko muri aya mafilime, nzamuka gutyo abantu baramenya. Iyo niyo mpamvu nahise mpitamo gukora ibyo ngibyo nk'umugore. Navuga ni ibintu by'ibyikango niko nabyita. Abagore benshi batanatinyuka gukora, userebye no mu bindi bihugu usanga abagabo bari babikora cyane kubera biteye ubwoba. Urumva rero ku mugore ku ruhande rumwe ashobora kumva bigoye, kuko no gukora filime ntabwo byoroshye, kuko bisaba amajoro, bisaba kuzinduka cyane, rimwe na rimwe ukabizinduka utwite. Nka filime nakozemo bwa mbere nayikoze ntwite, byansaba kuzinduka saa 11 nkataha nka saa 4 z'ijoro. Nabyaye hashize icyumweru kimwe turangije kuyikora. Ni ugukora nyine nk'umusirikare, reka mbyite gutyo. Ariko urabikora bikagenda, akenshi biterwa n'imitekerereze yawe n'ubushobozi bwo kwihangana ugira. Nibyo bituma akazi ubasha kugakora, cyane cyane uri umumama. Hanyuma rero ukunda kubona abahe bakiriya uretse ibyo bya filime? Abakiriya banje rero ni ingeri zose. Hari abamama baza n'abakobwa baza baje kwisiga ku by'ubwiza gusa, ari aba fashion bakunda iby'imideri bitewe n'ama fashion show yabaye, ariko hari n'abagabo. Noneho ntago bikiri by'abadamu gusa, ahubwo n'abagabo basigaye bisiga makeup. Dukorana n'ibyamamare cyane cyane, abahanzi bafite ama clip batandukanye. Urumva umusiga afite ubwoba avuga ati yamindura nk'abakobwa, abantu bakanseka, yakwirira muri miruwari umaze kumusiga akatavuga ati siko bya bintu ari byiza. Ubutahita kubwira none gutyo bikagenda bikura. Bimaze kuneza imbere kuko urumva natangiye niyano n'utuntu dukeya, urabona nuko bimaze kuba byinshi, ni igishoro kinini. Urabona ko dufite na studio tumaze kwaguka. Nuko byanjye nkine bya buri munsi byose biva hanga gufasha abo banyeshuri banjye bari mu mafilime barimo barakora ubungubu. Amandine Nzasanga Maria ukora umwuga wo gusiga abantu cyane cyane muri za filime. Naha rero dusoreje, muramuke neza. Uramuke nawe Yvette ndetse na Amandine mwaganiraga. Jacques agarutse muri studio kutugezaho agezweho ku isi. Igipolisi muri Mozambique kitabaje ibyuka biryana mu maso mu gutatanya abari mu myigaragambyo mu murwa mukuru Maputo, mu gihe umwuka ukomeje kuba mubi mu gihugu. Umukuru w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi yahamagaje imyigaragambyo iminsi 3 mu gihugu hose guhera uyu munsi, igomba kwibasira imirwa mikuru y'intara, ibyambu n'imipaka. Impirimbanyi z'uburenganzira bw'ikiremwamuntu muri Iran ziravuga ko hari umugabo wanyonzwe ku nshuro ya 2 nyuma yaho igikorwa cyo kumwica amanitswe cyahagaritswe hashize amasegonda 30 gitangiye, igihe abo umuryango we bahise bavuga ko bamuhaye imbabazi. Ibihumbi by'abacukuzi b'amabuye y'agaciro temewe n'amategeko muri Afrika y'Epfo banze kuva mu kirombe kitagira nyiracyo mu ntara y'amajyaruguru y'uburengerazuba batinya gufatwa. Polisi yabwiye BBC ko bitandukanye n'amakuru yatanzwe kare, abo bacukuzi ntibaheze muri icyo kirombe, ariko ibikorwa n'amazi byahagaritswe. Abapolisi bari mu gukurikiranira hafi inzira zisohoka ziva muri icyo kirombe kiri mu gace ka Stilfontein.
urakoze Jacques Niyitegeka. ngira ngo ni n'ahangaha dusagarikiye ibiganiro byacu byo kuri uyu wa gatatu. Utabashije kubyumva wajya kuri bbcgahuza.com. byari biyobowe na Nini Iradukunda, twafashijwe na Susan Lennon ku buhanga bw'ibyuma kugira ngo amajwi akugereho arongorotse. Ndi Prudence Ngiyumva wakoze guhitamo umugoroba wawe ubana na BBC Gahuza Miryango. Na hejo.